Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Pakam Channel, youtuber sekalian. Pada saat ini Pakam mau ada jautan di sekolahnya nanti guys. Kita makan bareng. Jauh dari Gunung Jalan ya. Kita pakai ayam cabai sama bandeng guys. Buntutnya guys. Sama apa nih? Bihun. Oke guys. Oh iya.
guys. Mudah-mudahan betah guys ya, oke? Oke guys, sampai di sini daily aktivitas kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.